mi u toj atmosferi lagano da ih dobijemo, ali eto, oni su pokazali zašto su i ovakvi oslabljeni prvi u grupi, zašto su pretendenti za Final Four. Mi smo dosta dobro otvorili ovaj meč, igrali smo dobro i u defanzivi, postigli smo neke lake poene, kasnije su nas oni jednostavno svojom čvrstom igrom na kojoj mi nismo imali odgovor ugasili, mogu tako da kažem, slobodno, gde mi nismo mogli da postavimo napad i defanzivno to nije izgledalo toliko loše, primili smo 62 poena uz penal završnicu, ali napad zaista i šut nas nije služio danas. Ništa, mi nema mnogo tugovanja, izgubili smo od Olimpijakosa, nismo izgubili od bilo koga, ima još da se igra više od pola ovog prvog dela, tako da ćemo mi tražiti šansu i na nekom gostujućem terenu, a naravno i kod kuće. Već sutra odlazimo na put u Mađarsku, gde nas neće ni malo očekivati lagan posao, naročito nakon ove utakmice. Na nama je da se, mislim, imat ćemo samo jedan trening, da za taj jedan trening se spremimo i odmorimo od ovog meča i da zabeležimo pobedu u Jadranskoj ligi, koja nam je ipak prioritet. Hvala lepo. Da li ima pitanja za Luku Mitrovića? Ako nema, Luka, hvala, možemo. Čućemo utiske i trenera Crvene zvezde Telekom, gospodina Dejana Rajevića. Čestitke Olimpijakosu na zasluženoj pobjedi. Olimpijakos je pokazao i večeras zašto je i prvi u našoj grupi u ovoj sezoni, a zašto je i dugo godina tu gdje je u vrhu i na vrhu evropske košarke. Čvrst od samog početka. Mi smo na startu bili nešto malo sa boljom koncentracijom, pa smo imali jedan aktivan rezultat, međutim u drugoj četvrtini oni su dizali taj nivo čvrstine, naša organizacija napada nije bila adekvatna onome što su oni radili u fazi odbrane, iako smo u principu znali šta nas očekuje i odakle će to sve ići. Pokušali smo čitavo vrijeme da stižemo rezultat, nismo bili raspoloženi napadački, naravno uspjeli, pokazali karakter da u toj završnici dođemo čak na odbranu uz napravljen faul za 3 poena za napad na 2 razlike, ali opet to prije svega veliki kvalitet, ali i ogromno iskustvo je i u tom periodu igre se pokazalo kao jedan ogroman kvalitet za ekipu Olimpijakosa, posebno u odnosu na nas. Olimpijakos je odigrao preveliki broj mnogo težih i većih mečeva od ovoga da bi se moglo očekivati da će oni u tim segmentima biti nešto lošiji nego što objektivno oni to i mogu. Čeka nas sada jedan period sutra i prekosutra koji je izuzetno težak posle ovog meča. Krećemo ujutro, praktično stižemo opet i autobusom 4-5 sati i tamo neki, da kažem, trening, utakmica u 4 sata se igra, znači praktično nema vremena da se odmorimo, a posebno ne spremimo. Moramo da pokažemo i tu da možemo da nosimo i još jednu tešku situaciju igranja na ovim frontovima i naravno utakmica posle velikih pražnjenja kako fizičkih tako i emotivnih, igrajući velike mečeve u euroligaškom karavanu. Jedna velika škola naravno za našu mladost evidentno je bilo u trenucima kada je to bilo potrebno se vuku dobri potezi, da smo ipak sa mnogo manje iskustva, ne samo za Olimpijakos, nego i za većinu ekipa u Euroligi, i da smo te neke možda male momente ili kratke situacije, kratke periode da iskoristimo, da još imamo bolju poziciju u toj samoj završnici, ali nadam se da će i ta mladost i sve ovo što smo i što ćemo proći dati rezultate u onom periodu kad to bude i bilo i najpotrebnije. Zahvalnost publici na podršci, ambijent je bio fenomenalan i jednostavno mora se okrenemo
putu i sljedećem duelu protiv mađarskog Soloka. Hvala lepo, toliko za uvodno izlaganje. Da li ima pitanje? Jelena, izvoli. Koliko je atmosfera na početku utakmice uticala na vaše igrače, pošto se videlo da su malo, u nekim trenucima nisu uopšte imali ideju o napadu, isticao je napad, 4 ili 5 puta u prvom poluvremenu se dešavalo da nešto tu na koša, da je ostalo nekih 3-4. Pa dobro, evidentno je bilo prije svega da smo imali problema u organizaciji igre i da je Olimpijakos tom čvrstinom se nametnuo da jednostavno je to njima iz minuta u minuti davalo mogućnost da mogu da igraju na takav način, a nama oduzimalo to samopouzdanje da i u takvim situacijama pronalazimo najbolje moguće rešenje. Tako da mislim da generalno ambijent nije bio problematik, već ono što se dešavalo na samom terenu. Uprkos svemu tome, mi smo u toj prvoj četvrtini imali veoma aktivan rezultat, tako da je ta dužina te čvrstine u igri i naš taj danas slabiji segment igre bio presudan da bi oni stekli prednost i naravno u samoj završnici iskoristili sve to i slavili. Odigrali smo odbranu sjajno na 62 poena spremna završnicu, sveli Olimpijakosa, to je nešto što je za svaku pohvalu uprkos njihovih 10 pogođenih trojki, ali jednostavno u ovom drugom dijelu terena nismo bili onoliko dovoljno dobri da savladamo jednog velikana evropske košarke. Hvala lepo. Da li ima još pitanja? Ali treba i konstatovati ipak da je ovo prvi meč Crvene zvezde Olimpijakosa u zvaničnom, tako da možda i to dovoljno govori o mnogim stvarima. Da li ima još pitanja? Rajko, izvolite. Kad se pitanje dva podatnica, kako je moguće ubediti i ono lošiju ekipu ako indeks Williamsa -3, znači ide 2 igrača. Znači da su mi potpuno stati na vašu igru, ali što me niste snašli, druga stvar, niste su igrači plašeni. Sada su plašni podnika i od toga je mnogo rešeno. Pa se postavlja pitanje zašto onda u toj situaciji kad niko ne se čuti niste bacivali više Jenkisa, koji si ja. Pa dobro. I sada završi monitor. Da kraju 3 pozicije prije... Zaboravit ću ovo prvo pitanje. Jednostavno Williams mora da rešava svaku situaciju. Da. Pa dobro, jasno da je Marcus Williams u ovom periodu do sada pokazao ono što smo imali želju da nam on daje i to što večas nije bio na tom nivou kao što je to bilo u ranijim mečevima ne znači da nije trebalo da se opredelimo za nekog koji je trenutno u velikom naletu, u najvećem samopouzdanju i igrač koji treba da nam bude vinar bez obzira što je večeras to bilo drugačije, ali slabi i teži protivnici. Mi smo igrali protiv Olimpijakosa. Nismo igrali protiv, da ne uvredim neki drugi tim, nego protiv ekipe koja u 3 zadnje godine bila 2 puta prvak Evrope, godinama u samom vrhu, a pritom je i sad pokazala ono što je zanemareno i stavljeno potpuno drugi plan, da je u ovoj našoj grupi ona na 4 meča od 3 gostovanja ima 4 pobjede. I nije jednostavno biti na nivou dovoljno dobro da se savlada Olimpijakos u situaciji kada je evidentno da je Olimpijakos došao izuzetno motivisan, promjena trenera, maksimalna želja od samog starta se vidjela da u ovom ambijentu pokažu ko je stariji. Ja pitam Jenkisa, da li je Jenkis mora da igra više vremena upravo zbog toga što je nije hrabro da šutne, za razliku od ovih igrača mlađih koji se na samo ducavaju. Znamo i sami da Jenkins u ovom trenutku nije na najboljem mogućem statusu i njegovo samopouzdanje nije adekvatno onome da bi on dobio tu ulogu, a ne zato što ne znamo da on to ne može da uradi, već jednostavno situacija je takva da u ovom trenutku imamo igrača koji su do sada pokazali da treba da preuzimaju odgovornost i Markus je preuzeo odgovornost, nije to bilo onako kako smo mi svi zajedno željeli, ali sledeći put će da bude drugačije kao što je bilo i prethodnih mečeva, tako da se nadam pre svega da će i Charles u narednim duelima biti onaj igrač za koga se očekuje da to i bude što je pokazivao i onda će sigurno biti naše mogućnost
mogućnosti da u ovakvim situacijama koristimo više igrača kad su te pozicije ili ovakve završnice u pitanju ili ovakav tok meča kao što je to bilo večeras protiv Olimpijakosa. Hvala lepo. Da li ima još pitanja? Izvoli, Miloš. Pa mislim da je druga četvrtina bila slabija u fazi odbrane, a da je sve drugo bilo 12-14 poena. Sad, naravno da je bilo momenta kada je moglo uz bolju koncentraciju da zaustavimo neku njihovu tranziciju ili da možda zaustavimo neki njihov dobar napad, da nismo bili u bonusu kao što je to bilo u toj drugoj četvrtini situacije kada je naš bek mogao to da uradi, a nije, ali generalno ne možemo da se bavimo kvalitetom odbrane kad moramo istaći da smo jako zadovoljni što smo u tom dijelu igre uspjeli Olimpijakosa da stavimo na ovako mali broj poena i njihove neke igrače svedemo na nešto što je uz naš bolji napad, bolju koncentraciju i ono što nemamo veće iskustvo moglo da nam donese večeras i nove bodove i veliku pobjedu i podvig protiv ovog Olimpijakosa. Vidite se sami da se radi o izuzetno kvalitetnom timu. Lako je to bilo da se uoči tokom svih 40 minuta. Da li ima još pitanja? Ako nema, ja vam se zahvaljujem toliko za večeras. Hvala. Hvala.